Kubli si buni pi kipai ba baro mentang don hang ne surok mulai bypass. Bolman pej ke jinglong jiman jongkan ka surok. Barkam tame bangni ubani kran. Bat kipai ba nadu kinongnya kali kinong syong didukan hadu kibayai bayang. Bahadu kano ka jingdon jongkan ka surok kayarap iki. Antame kipai ba ha ka jing hang kali ka kamai ka ji ka jongki. Ti mentang ni sngap sipor ke ba kipai ba kidon manong halor ka jingdon jongkan ka surok mulai bypass. Dan jong kena bypass station benta kala mentoi hi kala yarak hi kala menai ke jing traffic jam nak kena mulai pon kene oi kalong ba mentra sipor ki ai tangkawan we te kam tata ra te mentai ki ai duwe patut kala kham yarak hi te lada kila ban dan i nang ki polis traffic te mulai bypass te pon kila man kha ya gini kali turis gini ki hasan gini kha ya kan bypass kala kham kham yarap su ya gini ka nang ne na muyong siap mulai pon nang kam su lada don sa ka way ka bypass ka ban ya nang ne ka ban mi no le sing lap nang kan ya nang ne na po kenriang sini ka ban mi station par silong sete nang something su Naman mentagi kali gibayai seorang gibayai konsulam nang ni gihabiai. Ka. Kalau kita konstan do pun gihap dia nang ni nama ada balai kata kaltina kata surat nalat saban mi sama maram rukas ni. Ada kapha ka turu kala kham. Ada kapha ka turu kala kham sting surat kanang kapha surat. Panjang ujar pada manusia. Dia aku. Pila syong dukan hang nela kan senam ni. Kalau ah, nilak senam. Senam. Mensuap i gumno kalong gumno ka yai ka yang jogi kali sini. Manusia teka pun blok ah. Tahadin ban dia bypass pada dan dia like nak mau main lang. Makan dan dia sampai waktu dengan hampir ini. Nado ba kami ka ni ka mulai bypass ke niat kumba arpo persen i gadan hi ka dingarap sama ki kali kiba ya sa mulai bypass kamtam gitu basa semulai de kiba sa kiba le sa lagi ukra nang maru i bakala heng plat nang ni kilale i bania nyanu nang ketika kaplo de hele banong ba kanlong kumbasan proportion kampat poi telada kimi pasaki ki bypass kiba gimana ban poi kum sapo ki laimer de ngatai tandan saka syatur khiat kumba arpo persen lai persen ani kani ke program kanlong kumbasan proportion suno long ka ayara bon kalau kami dengan mulai bypass kalau ki balik sa po laimer ki balik sa po ki wiki han ki ba kum sayo sa patik mo kiya pinagani gadyo ki don teng ba wan naka ya je ka ba sa yo si don habri ka kajing hang plat kali kimbanti ki binonglay ng wan ki habya na kani ka mobile bypass kalong bambanse kamdai na kajing kwa ki punya to silong nang tangkatar. Balik di bawah mo. Karena sudah bypass mesti kamdan lebih bawah.
Kajing bulak kamday ka bakana, baka dan sa bypass. Kablak mo na sila pa magdan ng ibig kitang laban man kay ibig sa bypass. Kajing nagtoy ibig kamday ka bakay. Yakin nang sar siya tay kinang kamay ki lay mo kra. Ki alukudam ki balik sa sa laktor ay sa yarap jur kana. Kabalik ni krim, kabalik siya ni style. Ari ko yarap po na sa bypass. Ani manade bala wala ka ka bypass na so yang kabali so yang ada yung pendaki ka kasota. Kung katay lang wala ka pendaki ka ka surak bypass balik na mumi ta. Alang kamera kito na ta climber. Ban blok ka climber kan. Wala nya rap kayo buwan tang hayo ra. Wala man nonton ng ka ban blok ta climber. Kasurak bypass di baba pa ta don kan si kibri. Hakalan jawan, hakalan disiplin, kan? Kamay gaji jong pi menta naduk bapila sedang ban pelidukan. Kita tinggi dan sedang peli, ngimpat susu tahu. Te kan long kumno try ke jingdon jong ki bypass kanyarap nem try pi. Kanya rapet badan kena ka surat bypass kiwe yang aru kiwe ru na i showe ru ki bypass ki kam yat. Kecingit di hit mo. Kumto ngilay snow, ya ke bagi paralog jongi nadu kinonya kali, kinong syong didukan, kilapan pau halor ka jingdon, jong kan neka surok mulai bypass. Bat ki babuni kilapan pau, baka jingdon jong kan neka surok, kalay rap sibun, kanta me naka jingdhen kali. Bat kila ongru, baki bakum kini kijay surok kide mi sibun apo ka jela. Kenapa kala bani rap ikipai ba, naka jing sakut kali. Tikumto ngila po siya bakut, jong kan neka kubor, kublay sibun.